Umthandazo sabatha imini sabatha mebekho Isale sihlabela umthandazo sabatha hlabela sekumbuzo ezulwana sekumbuzo uzile kumbuzo kaNkulunkulu uNkulunkulu lesizwe zonke wasifaka umyalezo ngekhaya lemphefumulo noma sindeni yethu isiphathise umyalezo ngekhaya lemphefumulo amen siyamusa abantwana benkosi basenkandla basaningi suyi manje siyankanda sanindabele sibeze nabantu abanye uNkulunkulu asiphe imasukuma umntaya isithudo wakuphi ubani indaweni kuphi ngaphansi kwebikosi ebese ngene ihlolo izinto ekhaya lephathuma ekhaya lemphefumulo uzaqamba isizwe uNkulunkulu mhlambe isikhulu safaka sabaningi benkosi amen so bayasuthi kubujama kwenu nodadewethu na wonke umuntu angaphakathi kwenza uNkulunkulu uma nje participate ngekhaya lemphefumulo thina abagcothu ukhalotharelo noma inkosazana noma umkhokheli mawusula umbhobho bese nqamuka ebese ngena ezitholela izinto amen masenze njalo uNkulunkulu amen Ukukhulumayo mfana wangu bane ephaso yaya mabulu isikoti imamba into sengaphasi kwayo uvela ashange uthi ngithe esibona liswene ngibe naso kuzosoba umphakathi uphemalo enyanga sifekwayo ngayibona ngisesigotini esisethuze limnyama simnyama lesigodi ngosheme ngibheke eMpumalanga ngisaqalekile kwavuleka la kwempo kwavuleka la phezulu kwaqhamuka izwi lenkosi unyazi lezulu athi yona phuma lapho mangithi ngiyabuka esandleni sami somnqele ngibona isitepiso lesisakhona lekhaya lomphefumulo sele maceleni ngagibela sona mangiphuma ngiphumele khona lekhaya lomphefumulo ngiphumele lomnyango ngezansi wethempeli mangiphuma ngene la ethempelini ngithe mangena la ethempelini ngiwesandle sami somnqele lakhe khona umama ngibona ugogo ozala umama usaphile enyameni awungixoke ukuthi awugogo la ekhaya lomphefumulo awuthetha njalo ngisathi ngithi ngokuqa phansi ebese ngibona ingane la esayidini leNhlansuthi ziyadlala lezi ngane ziyajabula lezi ngane mangiyibuka ngase lezi ngane khona la bebobheke khona ukudlala lokhu bengakwazi zibona yimina kuphela akekho ibonayo ebese ngisuka ngezona lezi ngane ngithe nina ikande into enyenzayo njalo lana eziqhubeke ingane idlale ngivele ngisuke lapho ngithi yabona amasiphuma lethempelini ngizofaka ibhande nonke ngande lenenzayo ebese ngisuka ngithi ngizoguqa phansi ebese ngibona umalume omncane kumalume usaphila naye imbone ezongena la ethempelini umalume naye uthe eseguqile ayibone lezi ngane zibonwa yithina kuphela ebese ayikhuza nomalume ethe nina ingane yekani ukudlala lana akuyondaba yokudlala lena Uthe sanjalo semguqile mangithi ngiyabuka lezandla zami izandla zami ingcolile. Ebese ngiphuma ngokukhulu ukushesha la ethempelini.
ngiqonde leli thanke lapho eceleni kwasejamengweni mangifika leli thanke ngifike ngivule ngigeze izandla Thema lesikhathi ugeza izandla kwaseqhamuka izizwe ezimbili engayiboni lesithi ukuthi zingobani zangichaza umuntu osewonile khona la sone khona ngena ngapha enye ngena ngapha zangibamba mangithi ngiyanyakaza ayisanyakazeki ebese qhamuka isakwazi esigala mayiqhamuka logogo afika ngishaya ekhanda ngebhakede elenzi vele ibaleke lesizwe bezingibambile ebese ngizonda ngqo eJamengweni kulomnyango phakathi nendawo lapha eJamengweni ngithe mase ngithi ngiyangena phakathi kwaqhamuka indoda enjenda ayibisiyondlekile emzimbeni ekhulile eyathi angibamba nayo ngiyifusha le ndoda yabuya ngesikhulu isidumo le ndoda izongibamba ngase ngiyifusha ngawo wonke amandla enginawo le ndoda yaseke ididize leyo shaka kulezi ndonga zavrande esandokwakhona lapha eJamengweni ebese ngithola ithuba lokungena la eJamengweni thema ngene nje hawu nangu logogo lwathi ngishaya ngebhakede ekhanda ebese sithi logogo sabona mzukulu ngithi yebo gogo uyakazi mina ngizaya ngikwazi athi mina ngugogo ngukhulu wakho uMashange hawu ngishabule ngisawukhulu uyaphila kodwa azawo ngiyaphila ngisho ngaleso sikhathi ngibe sengiguqe ngamadolo ebese sithi mntanami yini ekubeka le khalo phefumulo ngibona usaphila ekhalo phefumulo wenzanga ebese ngithi kokukhulu ngizothatha amacala noma ngingenalo ulwazi lomlando walamacala kodwa khona amacala khona ngoba ngiyabona umsamo wasekhaya uhlangahlangene ngoba nabasebenzayo abaphumi bakhalisilo sokuthi abaphumeleli ngendlela abayifisayo ebese ethi mntanami imali ngikulandise mntanami ukuthi konakalapho uyabona la waganela khona ugogo wakho ngoba waganela ngubani uthi yebo wathi yonakala lapho into umkhulu wakho omdala ubekholela kakhulu ezithixweni ezinyangeni ihambisa ngoma bengezwani nomkhulu wakho lwakhe nogogo wakho uzame ngayo yonke indlela ongayicabanga mzukulu ukuthi ungabi bikho indlu kaMkhulu wakho eyibona nje ishabalala ewasethi ke ngoba yini manje wena mntanami ke mina ofuna ngikusize ngayo ngathi awukhulu ngiyacela khulu ungipha amandla ungipha umsebenzi khulu ngiyacela ungicelele enkosini ngoba wena usukude kuduze la inkosi wabe mama sekukhulu wabe ngibamba ngoba bengiguqile njengoba ngiguqile nje nobemile wabe ngibamba ngekhanda engcelise eswini sakhe lase siphela kanjalo isibonakaliso ngavele ngaphaphama ngijabule bangcwele amen bengazi ukuthi bangcwele khona inyembezi zenjabulo kodwa ngibone ngalelo langa lelanga nkathi ngiphaphama ngaphaphama sathi inyembezi hayi ngoba bengikhala bengijabule bangcwele amen ngiyacela ukuthi ushemba ikhumbule indlu kaMkhulu namafila ayiboshiwe phekwayo ngiyacela ukuthi inkosi ibusise nizwile bangcwele amen ngiyayikhetha inkosi ephami lo thekayo uphumlani awonenzanga eBizana bangizize isigodi phansi kwenkosi umzizi amen bazalwane ngicela ukususa uvalo kulovalo njengoba ngizama ukuthetha nje kanti ngokudala ngizama ukuthetha ngisehluleka ukuza apha ngaphambili bazalwane ngike ngazofika apha kwangeSabatha ngafika ngangena enkonzweni kwabe siphuma iSabatha late ngaphuma nagodu uthe ekseni ebusuku aphuba engathi ngena ngegate eli xa ngena fike sihlale phanga sengasejamengweni asahle kanjalo ufike ixesha lokungena eSabatha akanje ngasukuma mazisukuma awusesiba ngathi sibayi 5 or 6 manje yabona ngumfethu ngasekhoyo nangumama bona nje abantu abasekhaya bangasekhoyo ayindothuselento ayilungile singene
bese yaphuma kuthi senjalo phinde libuke futhi ngathi ukhona itruck engena egate le truck ibovu ikhanda ihlaza umzimba ithwele ipaleti elisealed lama bros engazi iqaqe awu Tuna mbona nje bengiqala ngalelo languza kodwa kwavele nje wakhanya konke yakhumbula yonke indaba njika kuyo ungena egate ngasenzingeni lapha yonke into ndayabona yakhanya uthe senjalo ngelinye ilanga aphinde laphuka futhi ngathi ngadlala khona bona umntwana lokho eminyango mayilokho eminyango nomntwana nisiku ngiyakuya ngazolokho ewindi ayivezi ngasungayo umntwana ofunayo lokana ayivela abale umntwana ungumfanyanyana lomncane kuphinde futhi ngelinye ilanga kwangalelo langa ngiphuke futhi angathi ngisekhaya manje nje ekhaya nangu mama nodadewethu omncane kodwa bese ngathi siyaphunga sihamba nodadewethu omncane wayile sihamba endlela vele khona mama anika udadewethu lomncane uthendrayo bese siyahamba siya kwami la ngakhe khona sengaphumuza ngakhela endaweni yami basifika lapho nodadewethu ayivele sifike la sihlale ngathi nje sihlele endlini enkulu yabo nje kuhle uthi sakhe kanje aphinda aqhamuke futhi lo mntwana azama lokho eminyango imali yakuya ngala lokho ewindi umntwana othengani lo hayi vele inyeke namhlanje senjubazalani ngiyabonga kakhulu ukuzephakameni unsizile ukuza kwashemba bazalani ngiyabonga kakhulu Nkosi yaManazaretha ingusise iqhubeke ngikhanyisele la sesibonakaliso ngaphinde futhi la ngala khona senzileke la azonikela ngeobazana yaxolisa ngasuka ngathatha i1200 ngagoduka ngaya la ekhaya ngafika ngayishisela impepho ngabuye ngazonikela ngizama ukulandela isasibonakaliso sepalette ngafika nganikela ngathola islip utshele emveni kwalokho kaphinda waqhamuka futhi ingane athi la ngala khona kwenina nje mangasenzanga semgaqweni ivelizele ngale intombazanyana evelifika inhaka hayi ngavele ngiyibambe bangisaqala ngisanyuka nhlangane nenye futhi ngumfana leyo mfanyana ivikhombisa ukujabula vele sinyuke siyendlini uma ngifika endlini angathi kulandana ngoba sengifika kusekhona la ngidala phana sekusekhaya ithi yabona nangu ubhuti uhlele emnyango ubhuti angaze ngambuka senziwashona ubhuti wethu omdala ithi yabona nangu ubhuti uhlele emnyango hayi ubhuti kunjani hayi yaphila hayi singekathi umfowethu omncane weziwashini la ngaphakathi manje siyangena endlini athi ubhuti hayi ngivakashela ithe ubhuti bengazi ukuthi uzosivakashela namhlanje ithi ngicela nenzele ithi babe suma menze babe qede nje ukumenzela ithi cela nisheshe la sihlala khona uyahlawuliswa mawubuye ngesikhathi esilate uthi okay ayisheshiswe bazalwane ngiyabonga kakhulu umuntu indlela ekwazi ukuthi ngibone uza eParliament yabo bathi bakhala la wahlawuliswa khona abantu bakhala uqolo azangasho amanje ukuthi bakhala bona nje wathi nje la sihlala khona siyahlawuliswa masifike lithi kodwa nje kwafika umuntu ukuthi embonelo wangu exeshesho kwavela wabuya ukuthi hayi usho ukuthi kusekhaya lomphefumulo cause laba babona bengena ekhaya lomphefumulo amen okajabulisa kakhulu amen 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 ngiyayikhetha inkosi enkulu yaseKenya nabamanazana lokhu qile umfana wakaMthembu kwamhlaba yalingana ngaphansi kwenkosi yabaTembe endaweni yasePhilandaba amen kuningi bantwana benkosi kodwa ngizongena nje ehlokweni ezimbalwa phamisizi kodwa nomkhuhlane ushumayela uthathile uhluntuzo umkhuhlane bantwana benkosi ensukwini ngathi ngilele kunomfowethu owadlula emhlabeni wadlula ngendlela embi wadlula ngenxa yotshwala ngathi mina ngamnikelela ngithema ngilele lapha kulesa sihlahla
ngimbona umile ngaphandle mangisondela kuye ulobe yasimala akakhulumi mangikhulumisa akukho uzwa likhiphayo kodwa yena ukhombisa ukuthi ujabule ngaphinda futhi ngathi ngilele lapha esangweni la uma khona abafowethu labo basisiza ngemithetho uma ungena la ekhaya ngibona kunendlu eyakhiwe ngaphandle esa passage mangingena ngibuka lendlu sokukhuluma izwi lithi lendlu ngokuyibonina yakhelwe ukuthi kukhona izinto ongafanele ungene nazo la ekhaya lezo zinto zigcinandwa ngoba mawuke wangena nazo konke sokuzokwenza suka ungasezolunga okungisukumise kakhulu ke ngumuntu onovalo kodwa lokho kungithusile ngithendele ensukwini ngizibona ngena la ekhaya ngigqoke njengoba ngibetha ngoba ngibethe nje kodwa ngase ngifake icathulo mangena ngizohlala la njengomuntu ngathi manje angibonanga ukuthi ngigqoke icathulo mase ngihleli ngiqalaza hayibo ngifake icathulo ngase ngisukuma ngiyozikhipha ngaphandle mase ngibuyisa ingqondo ngicabanga ngididwa ukuthi ngonawo manazetha wayengangikhuzile angilekeleni kwangida angazi kepha ngiyacela uNkulunkulu mokuhamba ukuthi mhlawumbe khona izedeleli zakwethu uNkulunkulu ayigeze ayibuyisele ngakuyena amen Ekhatha inkosi uNyazi lwezulu igama ngosiyabonga Phamisizi sabonga ngiphuma esigodini sikaNtando endaweni yaseMbulwane yilapha ngilethwe izinkinga zekhaya phamisizi ukuthi ngilethwe izinkinga zekhaya kunekhaya esesashiya enqwini nginophupha umuzi womunye ubhuti emndenini ngomndeni wasekhaya omkhulu sisuka inyoni ibomvu kwesa lesigodi sadonsela kuSantanda okungilethile nginokuphupha umuzi kabhuti use endaweni esansizi wena umfula lo mfula namandla ahlaza okokuqala ngokuphupha use endaweni emanzini amnyama kwaya wagcina ngokuphupha use endaweni enamanzi akhanyayo wathi makuqhubeka angathi ngihamba nomunye umfana kabhuti osashona ekuthiwa uleni okuthiwa umfana sesithumbe osashona uma ngihamba naye umuzi ukuthi uyamuzi lapha nawo wapi lo sansizi kanje wadala kabhuti uthole lo yamuzi ngithe uma ngilandela ekhaya ukuthi ungani umuzi kabhuti besansizi kanje ngathola ukuthi umndeni wangezwele abanye babo bahamba baze bagcina sebemshayile bamkhulula amazinyo and lokho ngilana nje nginesicelo sokuthi inkosi uNyazi ingane lomndeni ukuthi lapho balenkinga khona uzama ukuthi ingisize ukuthi bakhululeke lezi inkinga ababhekene nazo ngoba ngiyathola ukuthi ekhaya kwakunabantu abaphethe amanzi lokho kunabantu abaphethe amanzi nje yizo lezo zinto ezenza ukuthi umndeni ugcine ekhalisothi yeah lokho ufika nje cela uNkulunkulu akuphindele ngalele uNkulunkulu yenzeka asiweze lezi nkulumo njalo wena cela ukulalela umuntu wakanamuzi umuzi wakindo ngoba umuzi wakhe umuntu ophilayo sowakhela abazali bakhe amen wakindo Nkosi kusisa ngibingelele umuntu ophasile thembele Phamsisi ma, phamsisi. Nginovalo kakhulu. Zama phamsisi. Yebo. Ngibe nesibonakaliso ngolwesithathu kusakubona lesine kwesonto edlule. Engazi ukuthi ubani mabani ephi? Nguhloseni waMzobe emahlongwa endaweni yamaphumulo.
ngibe nesibonakaliso ngisekhaya kwangazi ukuthi ngihamba nentombazane kepha hambe ngabona ukuthi ubani mengihamba nawo saphuma ekhaya kakomuzi sadonsa ngasekhaya kunendawo ekhuphukelayo ezamaqele bese kuphuma ngihamba sikhuphukela ihamba phambili yona yajika ithe mayijika jika nejubane ngathi mina hayi kubalekelani kwangathi nami ngishaqola ikhanda ngithe mangithi ngithayi ngeke lokubaleka kwakhe ngathi khona into ayibona ngabaleka nami sabaleka ngaze ngamdlula kwangathi lebona ikati lentaba sabaleka mangifike ekhaya ngingene endlini engasenhle kukhona abantu nje basekhaya abaphilayo ngifike ngithi ngisithatha ukhazi kuthiwa yini ngithi thina sibona ikati lentaba bathi liphi ngithi nalila komuzi baphume ngithi uma nilibona baphume balibona mase bephumile bathi ayasibona ikati thina ngithi mina wozani ngikhombise ngikhombe kakomuzi phansi kwesasana livele lehle lizingene ekhaya vele ngibale ngibashiya ngiye endlini lapho omncane esenza ohlangothini omncane ngibale ngibashiye lapho endlini bebaleke ngapha bese ngithi mina ngiyasawa endlini lapho omncane phambi komnyango kukhona ukhulu ozalo baba usewashona naye naleli kati liyeza emva kwami ngingazi noma ngiyekhulu noma ngilika ngiyabasabo kabili hayi ngicina ngisiphothile khona ngikuqe kize kwakhe ngisamqhaqhazela ngithi khulu yabona yini athi emva kwakho hayi ngithu nifike ngiguqe futhi ngithi nizongifika ikhanda kichopha livele nje phakamisa izandla kanje libe ikhanda lapho lesihlose ngithi yebo yaqhaqhazela lithi ngiyabona ukuthi wena ohamba ikhala umphefumulo la ekhaya uzocela ungisize unginikelele njengoba ngiyikati nje ngihlala ehlathini nginatha imvula ngithi mina yebo ngizonikela ngibe ukukhulu uqhaqhazela ngithi khulu sakho le athi aseliyahamba hayi ngehlisa umoya wehla umoya mawehla umoya ngithi hawu khulu ikati athi asehambile khululeka hayi ngikhululeka bese ngithi khona kakhulu ngoba ngisuke ningekho nje emhlabeni ngiyasibona sisuke siphila wathi hawu ngani mntana mayini into esingayiboni sibona yonke into la nihamba khona kuphi uphi sisuke simbhekile sisuke sikhulu bese ngithi hayi ngibuke bese ngiqalaza phezulu endlini engasitani ngithi hawu labantu abaphila basaphukelisha emnyango nje hayi bese ngiphendula ngibuku ngathi hayi qhubeka mntanami uhambe la uhamba khona kunengithazo kwenzeka utshelwa yini ngithazo azahleka athi thazo kwenzeka mntana ngithazo kwenzeka bese ngijabule ngithawu wajabula ukhulu ngijabule bese ngibheka futhi lawa ngithawu abantu abangaphuma emnyango bacanga ukuthi leli katatu lingenzeki babe ngasaphumeli emnyango hayi methi ngaphendulwa ngokukhulu hayi naye futhi usenyamalele kuthe ngelinye ngolesihlanu sakube isabatha ngaphinde ngaphupha uma elokhu ashona ngo-2001 angikaze ngimphupha usekhaya uphuma endlini akayehlala kuyona emnyango ngalezi ngishecelezelayo uneke iparish ido ulokhu elithi uyapholisa bese ngithi hawu nangoma ngize ngikhala ngithi hawu ma kade wahamba ubuyile kuthini athi mntana buka lapha ngibuke mina athi ungibona nje lento yiba ungibona ngikubali lento ngithi hawu mangobe idobe nje ngihlezi ngikhusekana umphefumulo shuthi njalo lekuyisini athi ngalomntana kade ngahamba kade angikhona ngiyakhala kuze namhlanje ngithi hawu ma athi mana sangena endlini ngizothatha uFaithram ngimlinde ngihlale ngize ngiphaphana mana zathi uNkulunkulu usebenzi nabo laba bakhona ngizobanikelela uNkulunkulu abakhanyisele beba Yakesi nyazi Yesu amen ayisumi bakufana nginayo isimanje nasalesa ngilase ngifise inyembisi nginokulela umpophozi entabeni zasemthandeni enkosini akaGumede ebandleni ukuhlala senkosini amaqadi labasiko amasha Manazaretha
ithunywe ukhokho kazi ukhokho wazi ogane wazibani owumamzimela uthi mntanami ngicela ungiyele ekhaya emphefumulo uyongithethela leli cala engenzima uthi mntanami ngahamba ngayogana wazibani angikaze ngizongomama okahle washo-ke baqodanisa ngengwazi uthi mntanami ngangithakatha uthi mntanami ngangithakatha uthi mntanami nganginomamlambo uthi mntanami ngabulala abakoti bakazibani uthi ngabaqeda ngangiphosa umuthi othithithi uthi mntanami ngababulala labo makoti mina ngangicupha izulu uthi mase ngicupha sekuduma lalalisa umuntu uthi nangaze ngikwenze okuhle uthi mntanami babulele umndeni wakazibani nguqedile umusi nolo muthi ngawuthatha ngiphuma kithi ngizogana kazibani uthi abantwana bakazibani baqilike ey'nkambeni samakhosi akhona kalutho mina ngimazi uNkulunkulu azomubi ngaselezele omubi konke bakuthola kimi mina ngafika ngetembi ngangithebula ngangicupha yonke into embi mntanami sengihlalile esigodini ngizosiza uthi ngiseweni elizima sengihlalile amakhulu ayisithupha ngihleli lapho ukhalihlonolo la ngihleli khona angiziwa umuntu naleli khala ephefumula ngalizwa ngila ngicela ukusize usuku lwami uhambe ekhala ephefumula ucelela umndeni wakazibani ucela intethelela ngazi uyongithethelela yini angazi ukuba beyokuthethelela ngoba angaze ngikwenze okuhle ngizocela ukukhumbule mntanami ungithethele icala ungasabi mntanami ngiyacela uNkulunkulu esezulwini yazilezulu uzumkhumbule phinde beNazaretha ngicela Nkosi yazilezulu ukhokho wakomayuni wakithi kaMgobhozi naye azawenze okuhle abantwana kaMgobhozi njengoba bengenze ekhaya iphefumulo uthi mina engehlizeli imina engena kubona ngangithakatha ngangenza konke okubi ngangenza okubi mntanami ngiyacela mntanami ngiboshe phansi komhlaba izinto engangizenza zimbi ngicela mntanami ungithethele intethelelo beNazaretha ngiyasheshisa ngicela ukhokhokazi wakithi futhi beNazaretha bengigula izandla zami zingavumi namanje ayivumi bazosebenza ekhaya kwenziwa noma ngibamba isihlabelelo ngahamba ngaye koguqa uma umkhokheli bethi asinike imali yokuthanda yano-5 rand ngaye ukuzo nyasilezulu ngale mali yokwakhiphaalisi ngathi shebe nganemnikelo ubandla ohlezi esandleni sami ngoba sengasengishaya istroke bese siyavela lesanikazi esiwukhokhokazi ithi mntanami ngesikhathi siyacetshwayo ngabulawa mntanami ngabulawa bangishaya izandla bangishaya yonke into eyisikhathi ngafa kabuhlungu amadoda mntanami anenhliziyo ezimbi ngafa mntanami njengoba ubona ikhaya liphansi uthi shaya njengoba ngibeke ngishaya nzima ikhaya uthi mina mntanami ngishaya mina wathi lezi zandla zingasebenzi mntanami ezami ngicela uNkulunkulu angikhumbule ngalokho khokwazi malazi ngoba ngithwale kanzima namanje isandla selokho ngisebenza kunjalo ekhaya emphefumulo bese ngicela ukhokho kwakithi owavalelwa kaNazaretha waquya zonke izitho zakho zomzimba bamvalela ukuthi lapho khona umnyazi lezulu engangithatha malazetha ngicela uNkulunkulu akusele izulu amen. Yakhetha unyazi lezulu lo okhulumayo uVetsilo wakaZondo eHighflat esigodini saseThendeni ngaphansi kwenkosi uMsomi kaNomagaji. Usama wakho ugcina ke nasebuye. Ngizile ekhaya emphefumulo abantu bokujula. Ngadlula insuku ezimbalwa ngavuka nesibonakaliso
ungathi ngisekhaya komalume ngikhuluma nomalume kodwa ngangilumuntu ophuthumayo uyabuza kumalume ukuthi uphuthumani sengiyasho ngithi hayi malume bengisekhaya emphefumulo ngithunyiwe khona kuthiwa ngihambe ngiye kuma ongizalayo ngibuze uma ongizalayo ukuthi ubaba wayezalwa ngubani wathiwa futhi uma esengichaze ukuthi ubaba uma eseshe ukuthi ubaba wezalwa ngubani achaze ukuthi wezaleka kanjani ngase ngiphuma ngihamba ngaphapha uma sengibuza uthi ubaba ukhulu ozala ubaba washadela kwaMzizi bazi ukuthi uyinkosazana kanti uzothi umkhulu masefika akunjani akayona inkosazana futhi wayesenombungo esifuni uma umkhulu ebikela umndeni wakaMzizi ukuthi nansi inkinga engihlangana nayo uthi umndeni cha ungasayikhuluma naye ayinyathele ngoba sizohleba abantu wabelethwa ubaba wakhula ezazi ukuthi wakaMzizi waze kwaba uyaganwa mase ganwe yize bekade bengasashadanga noma waze kwaba ufuqa ukufa mase seshonile bathi ke uhluphile kube khona lezo zinto nje abangayiqondi baze baya abantu ababonayo bathi hayi ubonakala umuntu oshalizayo uyabhonga uthi ufuna ubaba wakhe ngoba manje akazi ukuthi ubani baba wakhe kahle base ngishithi ababonayo base bathi isu engcono ukuthi bamkhiphele ngaphandle ahambe uyifundela yini baba wakhe ngoba abantu abade besebesele babe ngasekho khulu sekusele nje omakoti abantu abangenelwazi ukuzingalo wakamagosi ubaba wakho yena owabona inalume wakho uma wakho weze emmumethe ubaba wenu nimbuyisele kule nalume indlela yakho uqala yako malume kuyona ekubakayihlo akubakayise wakhe ngoba uyise wakhe kwakuyibhoxongwane nje elazonisela ingane yomuntu layishiya kanjalo phela abakomalume wakhe kufanele baxoxisane laba babakazalela khona ngokungemthetho uzwakala ukuthi abalapho owaganela khona uma wakho wasina bathini ngona baphathisa into engeyona yabo bese ke ebongelwa ukuthi ukhuliswe ngokungemthetho emzini lapho gane khona umama wakho akuyena wakhona uyisiboshwa nje sakhona futhi akuyena wamukayise owona inalume kufanele abuyele kona inalume bachaze kanjalo abangeni inkosi kubusise lo khulumayo ungayengwayo endaweni yase eShowe ngolwane esigodini sakaNkulu yakhe ngikuqala ngaphesheya khona la Phamsizi mama amen ngokuhlala khona la ngaphesheya bangcwele ngicela intethelelo kakhulu ngoba bengidlala uvalo lisaba kunesibonakaliso esafika ngoJuni imini usho ukuthi bangcwele eqale nje ngonyaka bese lokho sihamba mina lokho ngihamba ngizama ukukhuluma nomndeni ngendaba ekhaya imphefumulo kodwa ngoba ngasengizwile ukuthi kakhulukazi njengoba isibongo sakithi sinokhosi kufanele inkosi yesizwe amagwaza itholakala ubabe yona ihamba lendlela ngazama ke lokho ngakuba bangcwele kwaze waphumelela inkosi yavuma ukuthi cha iyezwe izosukuma ize ekhaya imphefumulo sesivumelene inkosi uNdlunkulu uyiNazaretha kepha yona ayilona iNazaretha kodwa futhi iyahlonipha uNazaretha inkosi isivumile Kobona ukuthi bekufisakala ngathi bengathi ongelani ngawuJuni inkosi iza lekhaya imphefumulo. Kobona ukuthi hayi ngathi inkosi ibambekile matatata sakhulu engathi uJuni uzophela asenzekanga ukuthi izinkosi ayiwasicela
kwaboniswa ntayo ongenani ke akuthi makubhala inhlangano kaJuly bese yafika inkosi mhlambe ngo-August nangempela inkosi yanquma usuku oluseduze u-August eqale yathi mhla 9 ngempela inkosi yafika ngomhla 9. Bangcwele into eyenzakala ngiyacabanga ukuthi ngoba yayike yafisa ukuthi ize la ngoJuni isizwe ke esothini lomhlaba sabe sesiqoqana sona sesihlangana sesiza ngoJuni ngoba mina ngayo lo Juni loyo ngibona engazuthi la ekhaya imphefumulo ngifikile khona isozama kwaza sigcwele la ithempelini iyachicima ungena amabhasi ngabona amabhasi ngathi ayimabili ayeqhamuka enkandla nasendaweni nje eyiningi becela amagwaza manje yabona ithempelini khona bahlele uhlanganisile lo mama ngala bagcwele ukuthi baze bakapakela gcwele yonke le ndawo kodwa bazokapakela ngisho uhlanganisile lo mama mina ngoba ngiqhamuka lapha ngasesangweni amabhasi adiliza bonke abantu bamagwazi ngikubone lokho ngijabulele kodwa into eyenzeka ngilapho esangweni ngisaqeda ukungena kunezinto eziningi ezithempelini ngakho kungumcimbi omkhulu nje wonke abantu bamagwazi abashumayeli bebhizi kakhulu ngaphakathi ethempelini bese umshumayeli angazi ukuthi ngoba wayekhuluma nje kakhulu uMajiya ngaphakathi mina bese ngiyima ngilalela ukukhuluma kaMajiya ngiphinde futhi ngiyabuka lezihlele ngoba abantu besifaka ngoba labesifaka ngiyabuka nje ukubeka ngiyajabula kakhulu namagwazi bese ngithi ngiyabheka la ngime khona esihlahleni nginesona izokhona lapha ekhoneni manje ngiyabheka kuzo isihlahla maqedwe sawona ngaphambi kuzule lendle encane yegesi ngase endlini yama-chips kunesihlahla ebesilapho ngithi ngiyabheka phezulu hawu kunesilwane esila esimbi ngale ndlela simbi isilwane sikhulu singaphezu kwenja sikhulu isilwane sihleli emahlambini omuthi silele egantsheni siyabuka sibuka ngaphakathi ethempelini hayibo ngisibuka lesi silwane ngihlathi hayibo ufunani wena la ufunani wena la ubani wena ufunani wena la angivala sengivalile lo ngakhuluma ngithi ngakhuluma ubani ufunani lana athina thula ngithi cha ngizokhuluma ufunani athi ngigadile la ngithunyiwe uthunyiwe ugadeba athi ngigade abashumayeli ubagadela nabashumayeli bale ekhaya athi bagadeli yonke into engiyenzayo yonke into abayenzayo akukho okufanele ngingakubona abakwenzayo njengoba ngilana nje ngigade bona mabenyakaza mabekhuluma mabenza ini yonke into abayenzayo usha ngizobagada ngithi banokuthunyiwe bagade ngezitshele ngithi hayo fanele ungitshele bathi ngezitshele bangithethe ngezitshele ngathi lona suka la afanele bala lesibani ngathi sitegezekile ngesizathu imlenze yalenga ngathi noba sigenqwe noma kwenzekele imlenze yalenga nje simbi ebusweni sindune sabekayo ngabe ngechaza ngithini silele emahlambini sikuthile sithe kanje ayi bese ngiphatheke kabi ngingasazi ukuqhubha nokuba lento engizoyibuka la ngihlele manje ngiyahlehla bekhona unkosana eyiphoyisa lapha esangweni ngimbona bese ngimbamba la emahlombe ngilokhu ngithi ngisole ozobona lento engiyibukayo ngimkhombe hayibo into engikangakini la isilwane sindani into esisigada abashumayeli imali abashumayeli fanele sibatshela kanjani athina ke fanele sibathola abashumayeli ahlede la athi ngazuthi nazama ngizothola abashumayeli nami ngiphumele ejwani ngisho ngithi abalendlela le ebheke ngasenqambe ekhaya phambi kwekhaya emphefumulathi ngasejamengweni ngiyafika lapha ejamengweni nabo dadewethu sebekhona sebengenile baphume emabhasini kanjani ngibatshela ngizobona indaba enkulu engumkhomisa yona angikwathi yini ngithi ngingitshele la ngizoyibonela khona ngizoba ufakazi ayibenza udadewethu base siyafika nabo lana ngithi ngiyakhomba hayibo sesishile isihlahla asiseke isihlahla sishile sekusele nje kuyashunqa phansi neyiphumpa leyincane sishile sokule sihlahla induna ayiseke isilwane aseke ebangcwele lonto angiphatha kabi ngoba kanti ngiyiphuphile lento kwafanele ngiphe ngisho ngaso leso sikhathi kodwa kwadlula isonto ngiyiphuphile manje lethempelini ngifika kukhulunywa indaba yokuthi kukhona isibonakaliso esifikile sokuthi kunento embi ehlanganisiwe nehlanganiswayo ukuthi ayizohlumela phakathi kwelikhaya liphefumulo kakhulukazi iqondene nabagcotshwa ayi lonke ngathi nayo lento esifana nento engiyiphuphile hayi lonke ngase ngisho ukuthi futhi kunanomnikelo oshawayo wokuthi kuhanjiswe umnikelo ngendaba yalonto onikelelo lonto leyo hayi bangcwele ngakujabulela lokho kodwa ngasaba mina ukukhuluma
Enjobangcwele ushembeke akamthethelele lokho yabona ukuthi kodwa kwagcina yenziwe lo mnikelo lo kuyangiphuphile ngoba into engiphatheka ukuthi khona futhi ongeni waphuphalele ukuze kuze kunikele naye futhi engathi wagcina into ongaphilile kahle kodwa manje nami kungiphatha ngoba ngiyakontentu engathi imbi kakhulu nami iyangigulisa Mzothule Tshangase endaweni zaseSoyimana. Baphethe inkosi yakagcumisa. Ngithunywe lapha abalele. Bathi ngizohlambela imindeni. Abakakhumalo, abakasakhale, abakashange, abakacele, abakantshangase. Ngiyabahlambulula ukuba ushabo bekhona. Inkosi bakhumbule. Ibagezi bafaka kuloyo muzi. Okhazuma ngaphezulu lenyanga. Amen. Izinto zimile kakhulu kodwa wase ngihlambulule sebengithumile. Ngiyathemba uzovula. Amen. Inkosi usenizwe. Ngiyayithetha inkosi akithi ephembo phambi ngiyazizwe. Bantu abahle basezibini umkhuhlane ukhona. Kodwa sicela ushembe. Asehlule wona asehlule thina. Ushemba wehlule. Amen. Ngoba umkhuhlane akubona bashembe. Izinto leziphazamisa umzimba womuntu ayidaliwe ushembe. Ngicela umngeni nami ngiyazizwe. Afike ngani bami. Angibheka izwi. Abese ubamba nalomkhuhlane uqhiqo. Ungangiphazamisi uba ngibeke izwi lakhe afisa ukuthi ngilibeke. Ukunanela inhlambulo kwenziwa abantwana babo. Nalensizwa nje egcinayo izohlambulula lezi mbongo. Hayi abantu abakhulu iqiniso. Ukuhlambuluka ukuthi ni ushikala lapho olenziwe emhlabeni. Uze lisuzo phela kuwe. Bangazi abantu bazohlamba bafuna ukuhlambuluka kodwa beqhume izitho zabo. Indibeka lekuba. Uthi nazi izinto engidumbile ngiyahlambuluka. Uma usuyiveza into usuqala usayifuna mayonkosi. Awukwazi ukuhlambulukela into kodwa uyifihlile. Ushuthi uzakubuye uthukuze lomqwethu uzakubuyithatha ukuyisebenzisa. Mawuthi into yayiyeka uyathatha ubeke phambi kwakho ukuthi nansi into inabomthetho ngicela niyithatha sayifuni. Ngeke uhlambuluke ukuthi nesibhamu sokukhulula abantu awusathandi ukubulala abantu kodwa futhi usifihlile. Abasenhlabathini nababhali bethuneni manje sithuma bethu abasihlambulukela azokuba sandalo ngisho nini phezulu mhlambulukelani wenzeni ayivuso lezingane leli lezingane ubalo uthi ukhatha abantwana vusani lezingane zonke ayisekho inhlayisoni ubulungane nawo nabantwana phela bafuna ngasuku zivuza ingane ayingalali ingane zimelele ingane zinqwaba ezalala ziphuma ingane zonina zalala ethuneni manje njoba sezinawo shembe ibuthile fanele ivuke ingane mayibonkosi ngiyanusa umbeni ngabe angazi noma uzohlabeleleka yini 81 ngicela ivesi belinye 81 Chico
ukuthi uShembe wayethi indlanka omunye kwakuyizisilile esidwayo ethuneni omunye kuyimlayezo uNkulunkulu ayekhuluma nemphefumulo ukuthi uma ngihlulekile emhlabeni umani ethuneni ukulahla izithi mawulalela nje isigaba lesokuqala somthandazo Thixo namandla wonke siphele umsa wakho ububula umuntu ethuneni siphumisa wakho ukuthi kozilahle yonke leyo msebenzi kumnyama kade khuluma ngayo uzwile ukuthi umtadweni khuluma umsebenzi kumnyama abantu bakubo noma uvuma amen ngoba bengafikanga yena ngiyacabanga uyampongoloza uyawuvuma ngoba bafikile mina ngiyawuvuma ngoba abakithi hlezi bayafana nalapha bakubo amen asithi ngilindi ukuthi namakhulume wekhumile mina ngiyathatha ngifake amaqomeni enhliziyo ebhedlehliziyo yami nama ngiguqa noma ngithandaza noma nginikela ngithi Nkosi sabakithi abenza lemkhuba eyenziwa abakubuka lo mntwana kade ekhuluma nami Nkosi ngithi abafuni bayilahle imisebenzi yokunyama mayonkosi uNkulunkulu bamkhalela nje besethuneni ngoba ithi Inkosi inyanga yezulu okwenzayo kwenza kakhulu ethuneni manje bayabubula bacela bathi Inkosi Thixo namandla wonke siphe lo umsa wakho khona sesethuneni silahle yonke imisebenzi kumnyama ngoba abakwazi uyilahle ethuneni beyilahlele bona ngaphandle ukuthi uNkulunkulu bavume bona bayibeke phansi abezeyithatha uNkulunkulu ayilahle emajukujukwini la kulahla khona iThixo nomngcolo mayonkosi bakwazi ukuyiphemba kodwa ukuyigqiba noma ukuyithuza abakwazi iphenduka leyo umsebenzi womnyama ibe izithixo phambi kwabo bese beyifuqa bephume naye ethuneni la bafake khona ngomlomo wethuna bavuka khona futhi babuye beze naye bayifuqele kithi bahlale kithi awuzwe nje indaba yokuhlunga nje kunyelo dadweni ikati liyacela lithi ngoba wena uhamba ikhala emphefumulo ngicela nami ungicelele uNkulunkulu ungani ngisuka ikati lithi liyocelela ngoba ikati liyena umuntu kodwa imkhuba njalo yabakhunkulu omajiye abathatha izilwane zidalela imvelo yabo bayithathe baziqothe emlilweni bayifake emcezini bayihlanganise nensizini namakhubalo benze amakhubalo okuphosa bathatha amakati bawabeke emcezini azabe impuphu bahlanganise namakhubalo bese bejijela ngayo imizi yamadoda ukuthi ife lezo silwane mazosihambile emhlabeni asiye ezulwini lawo kakade ngoba sahlanganisa namafutha elwane mhlawumbe sahlanganisa namabungu nombungu wengane lapho ikati lakhuluma namhlanje lithi ngicela unginikele ukuthi ngikhishwe kuloku kulwelo lapha kulo ukukhohlakala abantu bathakathwe bafakwa amafutha elwane afu umuntu mayefu umuntu ayovukela
esihogweni noma izulwini lezilwane ngoba ubephilwa ngamafutha ezilwane mayesevuka umuntu avuke sezilwane ekugcineni lomntwana mangabe benamandla ukumkhonzela lo muntu oqhamuke izilwane uyovela ngolunye usuku azembule ukuthi umuntu mayibonga Nkosi amen kodwa wathi ujaniswa namakhubane ezilwane usefika usezilwane egcekeni useyinkathi angazi yini ukuthi bavuka nani bevika kimi wena ngazi bavuka nani ithi Nkosi la ngalokhanya khona abantu abagange baze bagcine sebe inhliziyo yabo ifana nezilwane ulinganisa nenkulu uthi abanye bagcina sebedlile engcolile sebeze baba nenhliziyo enkulu baba nenhliziyo enkawu yokweba njalo mayesefile lo muntu njalo mayevuka ezabantu akazuvuka ngisefana naleso silokazana na ushembu zakhela ikhalo umphefumulo ukuthi azogeza lezo inhliziyo egcina seliphendule ukume lomuntu ufana nesilwane usho njalo ushembu uma uyinzalo uma wena uyisuka zikaAdamu noEva okwathiwa kwenzi mina sedemlima nini ungafuni ukulima uthabatha isimo sobunja uthabatha isimo sobunja umuntu ehamba esethabatha isimo sobunja mayevuka uzovuka azuba namkhopho mzwile lo kade khuluma eqaleni oqala ukukhuluma angisazi ukuthi ubethini kodwa uphatha umkhopolo amen ukuthi wacelela phansi indlu kababa omkhulu omncane mangaphazana ukuthi ayingalungi ngine ekhaya lini namhlanje ngithi uyakubula uthi indla kwena ayilungi kunogoqolo nendoda ehamba olanda inyoko emfuleni yazoyibeka egcekeni yayibiza ukuthi umnumzana wacela iyona elawula ibulala imizwa esenkulu umkhopolo uma ufuna ukusebenza ufana nenja inji kwaphuma ngisho ube ukudla phambi kwayo idla yodwa kodwa kwavuka uma ke inhliziyo yakho kwami siyafana nenja mayisevuka ugogo wami engaphuka ngihlala intavele abesiqu sakho uzovela kanjani uvela ngemisebenzi yakho imisebenzi yayo esifana nenja esithabatha ukumo komusha uma izulu zikaAdamu noEva kwathiwa kuwe sebenza awufuna ukusebenza uthabatha isimo sokudla usithabathe ngisho usumjumayeli usumvakeli usumfundisi uthabatha isimo sokudla ube nomkhopolo ngisho iminikelo kaShembe ufuna ukuyidla kanti udlile engadliwa ukhulume isimanga umfundisi uShabanga bathi uNkulunkulu wami bafowethu nisemva kwethu mina nje ngina ngaba ngisayicabange le ndawo okudlula lapho ngicina khona ngicina ngekayisulu uthi uShabanga eJudiya noma umhlangano omkhulu wengcwele wasezulwini esicela ukuthi uNkulunkulu njengoba ekuthi sene nabantwana bakhe eJudiya nathi lapha ekhaya umphefumulo ngoba size ngoba sizothetha amacala emndenini sengathi nathi angasithatha umntwana mhlana kubanzi awusibeka ngawo semndenini sakhe emzini waseJudiya asilole mayibonga Nkosi sonke la ekhaya umphefumulo ayosibeka ngawo semndenini sakhe ngoba sihleli la siyaphunga sithetha amacala sihlambukela indeni kodwa neveza amacala hayi le bangibize manithi hamba usihlambukela ingawasha amacalayo ushulisa zokuyovuza ayikhuluma ukuthi maphi lawo macala enkantolo umuntu mayevuka icala lakho ziswe zehle uyavuma athi ngakula lisifana awazi ukuthi angiyavuma nje amacala engibeka wona wawubeka amacala athini uvumani nawo njalo ukushuka isifumba lemali lapha kuyimadlanga mission amadoda lapha akathi ngiyavuma ukuthi uvumani sonke uvumani cha lo wakhulunywa ngakuphi usho uphumulweni wakho nasethuneni uShembe uma ufuna ukunqoba ithuna vuma icala lakho usho kuwe umphefumulo wakithi nowakini nami ngikela bakithi abayimphefumulo vumani phela emacaleni alonithi sizomhlambukela
awuvumeli ukuze sazi ukuthi lo mkhuhlane udalwa uwe uma usuvumile asawudingi ukuthi ube khona ngoba ushembe mawuvuma uzokuthethelela awusuze ayisuze lezo ikhali zakho ogadla ngazo awusakube khona ukufa egcekeni mawungavumi uhlala uphoze solo sithi awavumi ukhokho usifanibani ushuta khona wakhe ukufa sesiyafundisela cha kubaza sekona wakho owaphuma uvume ethuneni ayasifumele bona phela masingabavumele basakwazi ukuvumela bona mhlawumbe bayakhuluma sibeze kufuneka sibeze nanaye indlela yokuzwa ngifuna futhi ngabe ufuna indlela yokuzwa ngokuqinisa sukabani noNkulunkulu futhi ungabafuna amehlo okubona lapha ekhaya asiphiwe amehlo okubona nendlela yokubona asiphi futhi asiyifuni ngathi ngishibonakalizo lezi kuthuka nje futhi mina ngizana ngikhohle inkosi enkhohlini angine ndaba mina lokho ngilalelizwe lapho ungawushembe ngo-2017 ukuthi nobathola abantu hayi somningi sikuzwa ngoba sekhuluma ushembe ephathisa abantwana bakhe ukhuluma nemndenini ephathisa abantwana bakhe sithandaza inkosi okuyibona kona sicela ukube yimpumelelo kodwa nkosi okwamadimoni ungaphumeleli mayibonkosi amen lokubona leyo muzi nje usumile nje wakho bagqwazela uNkulunkulu ngokwesempilo kodwa wafika kona ngemfihlakalo sathi inkosi uma uwe njengoba iqale yakhiwe manje phansi ayakhe nayo yakhe mayibonkosi amen yakhiwa inawe amen silethe emhlabeni ngoba sothetha amacala uyamuza lo mbhalo obhalela lo mthandazo owesibili uthi zembese inkosi ukhaya inhliziyo zethu ayivume zilinde zinethemba uma bevume ethuneni ngeinhliziyo zabo abaningi babe nethemba ushembe uzobathula ithixo usethike ushembe hayi inhlanhla yabo anqoba izeduko zabo abazali bethu uma bevuna izeduko zabo ethuneni bazobe sebeyinqobile ngokuvuma imfuyo yabo yaziwa umnini bayo akushiwo imfuyo inkomo ushiwo impilo inhlalakahle ushiwo impilo abazoyinikeza yabona imindeni ethuneni ekuthi ingane zazife abajabuli nabo kodwa ezinye zazi ingane zivula wayibona ngoba bathi awukho umsebenzi ukuthi ingane zibe khona emhlabeni ngoba thina siphathwe ethuneni imfuyo yabo ukuthi kwakhe imizi yabo ikhakhambe ezulwini bayancona ukuthi baphumise kahle kodwa uma bephathwe ethuneni akho umizi ezolunga lemfuyo yabo okuningi babo abazukuyibona abavume ethuneni mayibonkosi sivumela bona njengoba sithi amen ngoba bona abavumanga izwi kaShembe kubhaliwe la ehlabeleni nangazi masavuka nayo masizabala sithi masizazi indlela zomkhulu wethu abavumanga ukwazi indlela zomkhulu wethu bazi indlela zikaLucifer omubi ngolima sifuza kuShembe uthi usathane umuntu ongazi uLucifer usathane omubi usathane uShembe singalowo simgaqula sithi usathane ngoba isempilo zehlula asibodwa omubi uLucifer ngonkosi amen abazali bethu abahlwa uyena ethuneni babhajiwe ethuneni uyena oguduzayo yona bethu ithuna ulo washuthuzela uthalelani mina ebona izingane zelelo iphambo ziyashembe asinakile zitshahe ukukhulu mina ngizonipha amandla ngizonenza ngiphile kodwa ngenanizona nizenza imkhuba yami nasesihobweni bese bevuka senza imkhuba ngabe akukuhluka la eNazaretha ukuba bavuka abazali bethu bangeno nobonakala inhliziyo zethu ibona ngoba asifanakile uShembe usesibophe isibili usesibophe isibili ngoba usebeke kumpula mawuzile lo mpula iza ubophe ukhala lakho uzimisele ungezi uzobona uzobona nawahlola inkulunkulu nawahlola inkulunkulu amadoda ke kuthiwa nangu ufaka esebenza isitolo sasebenza lapha eMathimasi beke amadoda lapha zonke insuku uthola lapha ushaya itoyitoyi bese ngehla ngiphume lapha ofisini eMathimasi amanje engisebenza nawo bemukwa njalo afike isandla bemukwa nami bese ngikwenza iphepha ilikoqo ngidlule eduze office manager ngikamhebe ngesafe downstairs ngihamba mama ngifuna ukubuka lapha esitolo ngoba isitolo zasibuya lapha ngoba namhlanje kade ngilasifikadini namhlanje ngizokwenza
hayi sibenzela amakhosikazi ethu ayofuna amalungelo ubani uObheth Mlaba hawu inkosikazi yakho iyofuna amalungelo uObheth Mlaba awunikezanga ilungelo ekhaya ngoba ilungelo layo ukuthi uyithande mayibongosi ilungelo lomuntu wesifazane ukuthi abe izitha sasezulwini sokuhlala isipho sasezulwini umuntu mina nawe amalungelo abantu besifana niyofuna uObheth Mlaba bathi kushawa into ngamadoda avumela ukuthi amakhosikazi awahambe ebhuduzela ngeyithini emzini oyizimo esenkulu bese lifa ikufa umuzi manje umithombo lihlele ixoshwa lo nkosikazi oyanduza phethe ngeyithini nawe ugqoka ikhindi naye ugqoka ikhindi liphumelisa ngaphandle lifika ngaphandle uLucifer uthi izulu lami ngaphandle angisho la eBhayibhelini ngaphandle kwezulu konani bashumayeli nabathanda ifere nolondinga nezangoma nenyanga ngaphandle kwezulu ikwenu lizulu umndeni wakho uma usuphumela ngaphandle uzofica lezo zinto angibe ikhuzi nganapheka amaphuma ngaphandle zohlangana nezinto zokukhanya inkuba akushiwo izinto ezibhoko kushiwo ingane ezunguvana ezingamthetho ezali uzoshumana nazo ngoba zingaphandle azikho lapha egcikeni ekhanyeni ngoba ngaphandle kwezulu kakhulu nabo bazali bethu mabeshiyake amagcekabo ngokona kwethu ngaphandle bengaphandle bazofica indoda ebethi ngaphandle uLucifer abafundise imikhuba besebuyela ngaphakathi noningane zethu ulwa noshembe uLucifer ulwa nokungcwele kungaphakathi ezulwini izulu lakho ikwenu ingakho kuthiwa asikade imizi madoda ngoba imizi izulu lokuqala lomuntu mayibonkosi amen awu kapata lapha ngaphandle kuthiwa ngekulungu fana ndule ekhaya asebekhulile ngomqondo abafundiswa uJembe bathi haya simgezeni simkhiphe inhlabo simgeze ngaphandle ngaphakathi ngekulungu ukuthi ahambe entabeni ngoba yazi ukuthi maye ngaphandle komuzi uthi mayivuka avuka abantu ababulela ngaphandle kwakungekho kulelizwe lomthandi ukuthi umuntu ayofela ngaphandle kwezulu ngenxa abantu abafela entabeni asibonge sonke singabantu abafela entabeni ngoba inkolo yalelizwe eyithi insizwa noma seyiqinile siyijonga iyohlala konkosi iyoqeqeshwa konkosi ibe ibutho lokuvikela ilizwe ibe ibutho lokuvikela ilizwe kwakuyinkolo yalelizwe lase-Afrika kwasedlanga izimpi apha amadoda sale enkundleni angalandwa amakhosi engasagcinisi lokubutha amabutho awele enkundleni agcinishwa adaletingeziwa adliwe inimba ababhubezi adliwe oqanga ofezela badliwe yonke inhlobo yeyilwane namhlanje amadoda ambathiswa amabhayi anamabhubezi uthi unabantu abadala bandiswa amakehla afele entabeni adliwa amabhubezi athi mhlaba ngibona umntwana kazethula mhla ngilashwayo asinda mina ubani ukutholakile mhlazana lalandwa eyinkundleni lafela khona lakhisha uthantala lemkhondo lakhisha iziswini zamabhubezi soye umbatha amabhayi amabhubezi ngoba mhlaba ngibone namhlanje kuthiwa abantu abadala masebhomiswe kwebhubezi kuthiwa lakhuluma ikehla vele kwamakehla phela entabeni ava engabhongiswa kwebhubezi kwamabhubezi kodwa namhlanje masevuka abantu abhongiswa kwamabhubezi ngoba abizele iziswini zeyilwane adliwa amanketshana adliwa izingqanga adliwa izimpisi namhlanje abantu bakhaliswe kweyilwane mabe uNkulunkulu ebavuza ukuthi abazovela uShembe usakhelele umfula uthi kuzogeza insila yabantu abadliwa izilwane abakhipha uShembe ngengalo yakhe namandla eziswini zeyilwane abafaka ikhala emphefumulo abadale kabusha abageze amen sizele lo lapha ekhala emphefumulo abantwana abahle basezulwini amen awukho kanizele umuntu akakhonza umuntu ngelibandla
mina abazali bakho akekho umuntu phela kulelizwe kaMthaniya ongenawo labantu engikhuluma ngabo ngathi khona nje labesifazana abafa ngathi babelizini kanti babebalela uhambe uzungeza umhlaba bephangana amadoda njengoba kuthiwa khona undaba ezinhle njenganje nangu phambi kwethu uhlele ey'hlalweni ey'vuza igazi uhlele ey'hlalweni ezayiphilwa amafutha abantu nobuchopho babantu abanye abakhulunkulu ababengabaluleki bamakhosi babeze baze nobuchule basesihogweni kuthiwa uma uthole indaba ezithi umfazi oyishinga nje wathatha izinto zakhe zagaywa waphila lesihlahla sakhe isihlalo sakho siyosalela inkosi ayazi lutho phelalela umluleki wayo uNkulunkulu ozoqala athi lakhuluma idlozi lamanzi lithi indaba ezitha thola nje inyama umuntu wesifazane owayengagani ohambe eshintsha amadoda khona uyoba isiphelephere senkosi avuma indaba ezitha kazilutho utshela uNkulunkulu manje leso sihlalo sosingcolile ngisho ngafika indaba ezinto uhlale kusona sisakhiwe ngelenda kodwa siwubumo besihlalo sokuqala sokhokho bakhe safa singcolile uyohlala kuso awuzukuyibona phela sihle lezi sithengile selele kodwa uhleli phezu kwalowo msindo uhleli phezu kwalowo ngqokozela uhleli phezu kwaleyo mpi udinga ukuthi usondele njembe akugezelele lezo y'hlalo abesegeza lokho kubakhe imiqondo yabo ngoba ibona abavuma mayibona Nkosi. Uma lo mthandazo uthi Thixo namandla wonke sicela ukuvuma Nkosi silahle yonke imisebenzi yokumnyama kuthiwa ilahle akushiyi ukuthi ayigezi imisebenzi yokumnyama pho manje siqhubekana nje sizihluphe njalo imfundisi hayi sogeza inkwama siyoyibhabhadiza ukubhabhadiza kusuke kusho ukuthi lento ebhabhadiswayo sibe ayibe yinhle ayiphindi ikhazimule inkwama zoba yinhle kanjani ziney'nkwama zokulala kubhabhadiswa ikhumba lezi abayiphatha zibe zinhle ey'ntobezeni ngaphakathi kodwa kube kugcwele iy'mpende namabululo asomisiwe namakhanda ey'ngane namashwili ey'ngane ukuthi akubhabhadiswe lezo y'khaya uthi umthandazo Thixo onamandla wonke ney'kwamazayo hayi ukuthi ziyobhabhadiswa asinabavumeli besikhohlisa cela ngisele emzini oyingcwele ngeke bazazi ukuthi yekha umphefumulo uyozibhabhadisela iy'kwama noma uyosigezela iy'kwama ngoba balazi iqiniso bahleli phezu kwamatshe nje bahlele emgedeni bahlele ezithundweni nje balizwa lelizwe shemba likhuluma ekhala emphefumulo azigezwe iy'kwama ekhala emphefumulo ufuneka bona bavuma ukuthi Nkosi siyibeka phansi sicela usilahlise zona mayibona Nkosi bayilahlile inini thangi ngophozi lokuyinini la lisibizile khona nakubona singaki ufika umntwana lo behamba nekhetha ikhetha inkosi sakwazi akusona isakwazi lo mntwana
ngokuhambe lokufika ekhaya lemphefumulo uyatshela ukuthi abantu abami lezi thixo engikhuluma ngazo ukube abakhuluma ngazo zokungoma nomnyaka akuyona into yasezulwini into yasemhlabeni uma nina njalo into yasemhlabeni yasimphikisi kodwa engaqamba manga nithi into yasezulwini into yasemhlabeni akuyona futhi into kaShembe ngakubona umuntu kaShembe ukuthi isangoma mawubona umuntu kaShembe ukuthi isangoma umphisisa akuthola kena kaShembe osakusebenza amakhambi nayo umbika hayi ngisho okhokho basendula abasebenzisa amakhambi waphoqeka ukuthi mase kuphuma umsindisi eyinweleni zabo bayeke yonke into uthixo ngasemhlabeni mona umuntu kaShembe leyo othi hayi ngoba amakhambi akho okukamba manje kaShembe phela inzala kaShembe uShembe uNkulunkulu impilo yonke ezalwa uShembe ingane zasezulwini azisebenzisa umuthi ngoba ukho ezulwini ngeke isebenzise ngeke ezulwini le ndaba ngokusasina besina umjumela bongekho ukhuluma lomntwana lofika ngisazi ukuthi ngisumuntu umuntu ithi lenkosazi ngicela ngibizele umbane uMachiya bayangithungatha bazangithola phezulu lapha ngehla ngiyafika ngidiniwe ngoba manje ngiyasebenza lapho uNkulunkulu ujabuthi umuzi wakho uphele sezwafika ngizobantu abangimbathile ngomhlophe mama la ngiyabuza ngithi mina kwenziwe njani uthi ithi lomfana lithunyazi izwi lonyazi phezulu lithi ukuze kwenziwe njani ujahile umnikazi womuzi ufuna ungena qedani umuzi abangenawo amandla banikele nayo inhliziyo abanabo banikele wakhiwe lo muzi ngoba uyawufuna umnikazi wawo sejaha ungena kuwo ubongekile uzohlala nabazali bethu ngoba ngihlale sithi sithi sohlala nobongekile ubongekile uzohlala nabo phakathi kwalomuzi ababuka usuku nemini aloke balungisa indonda nenkongo zokuthi abethethile abahlanza amathambo ahlanza nemithambo yabo ngoba umuntu mayethethile nengondo yakho nemithambo yakho kiyo iyaguquka iyanqanyula abesakho umuntu kodwa sengiyakwazi ukuyichuma uthi lo muntu mayesekhuluma naye ndoda naye ngithi mina ngindoda ngikhathele mina nami besimdini ngiphethe itrofone lokusebenza ngithi maye umshangale itrofone lokusebenza unkondo lo ngathi angisawushiyi ukuze ngikhathele manje namadibona zenza abantu ngisho ngenhliziyo mangifika ngale ndoda uthi wena ndoda ufundisa lengane wafundisa lengane izama lengane mayifika ezweni lakithi iluleke ingane zethu ukuthi azingasilandeli thina zingayilaleli indawo umgomo uthi ngase kuzwa ngiyithatha uyithatha kanjani wena ungase ukuthi hayi mina ngiyaphila mina ngusibambana ayazi usonta lo mntwana angazi usonta naye ukhuluma kanjani hayi ukhuluma mina nento zami athi lengane ngiyithathile ngayithatha lengane ngayenza ukuthi ikhuba yabalekeza la wafika wona wangithethisa wangishisa ngalo Shembe wakho wawuthi angiphume phezu kwalengane ngathi mina ngeke ukuphatha bathi ngihambe ngezingane zami ngotshela ingane zami ukuthi asize khale emphefumulo ngathi mina ngifuni wawuthi wena hamba uthi ngihambile ngezingane zami eniyazimele ngoba ngiphumile ngengane uthi lengane tshela ingane zami ukuthi asize la iphumi senze sengingabuyela yona ngifuna ukuza la ekhaya emphefumulo ngithi mina ufuna ukusizwa ngani uthi hayi ngiphethe kwami ngithi phuma phela ukuyakhi kwami uthi ngoba yithi ngithi mina phuma phela kwalengane ingane yakho loyithathayo isiyakhula ingane uthi ayiyakhula impela mina ngikulisana uShembe futhi ungibeka icala phezu kwecala uShembe uthatha konke lokugula engibeka kulengane ubeka ingane zami mangithi ngiyayithatha lento ngiyithatha ngayo ivesane ikhulisa ingane zami manje ingane zami azifuni ukusiza kwaShembe ngithi mina lalela sizokusiza ngoShembe namhlanje nazizo uthi nomsana ngithi mina thuli letha lezo ikhwama zakho nalezo ziquleke phansi uthanda ukulunga thina suka phezu kwalengane zofaka imbobo manje uthanda kwangishilo uShembe ngiyaphuma uthatha utshani lo phansi uyahamba lo tshani uyamshokonga uthi ngiyaphuma ngiyibeka ikwami ngoba ngibona nginamehlo ubona ngifuna ukubona ngahleka ukuthi mhlawumbe lo muntu uphosamile lento ngahleka wathi ngiyibeka
awungeke kwa ngicela ngani ngithethelele ngoba ngiyaboshwa uzinga zami isinde ekhaya mewa ngithethelele ngizoyitshela ingane zami abantu abamibina bengithatha lengane unozibani emganweni lokho kufa lokho ngithatha ngawo ukuya nina usaphenduka ngithi mina hayi khipana lezo ifihlile ezimbi kakhulu uthaya kuzona izamlezi ezamyeni wami ngithi mina mtewuphina uthi nangu umyeni wami eduze wami akasenayo imlenze kwenze njani anamlenze uthi lokufa bengiphosa ngengane ushembe weqhiza ngoba umyeni wami upho uyaphila uthi ukona uyaphila kodwa kasazi hamba senqunyile imlenze umile ngezwa ngishawo baba ngithi mina mtshele phela ukuthi hayi manje ekhoma zakhe ngithi mina mtshele waphenduka umoya engawuzwa waphenduka njoba ngikuke waphenduka wathi sifana mbiza ekhaya uthi uyanqaba ngithi mina mtshele uthayile nami sengikhosile ngeva ngibona lutho ngizizwa la kodwa senginikeza amelo uthi ngiyasebenza ngithi mtshele hayi lethi kwama lethi kwama uthi nange sishiliza nazo ngithi kwenza uthi akasenazo ngizeka nazo ngithi ngimbuke yazi wathi ukhuluma phezulu ngane ayithakathayo ikhona leyo ngane la ayikho le ngane siyambile intombi engithethelele awuyambile futhi ay ithi ikhuluma ngengane ithi letha sifana ngithi mina vele umshula nakwazi umshula wamsisi uthi ayivele ngamshula ngithi nathathi kwami uyazi wabambele utshani lapho wamnyakazisa utshani wathi letha sifana letha uzosala wathi shulu wazi waphansi umntwana wathi nazi kwami zabhalekana kule nqaba aphinde wathi ngalewana ngixoxa benzeka lapha ngesahlali mina ngibonanga ngikhuluma kade khuluma yena wayesekhupha ngicela umcelele ngani ngithethelele ngicela ngani konke bengithatha ngayo usibanibani esondelayo ethempelini yamasi ngamthakatha inhlayisuthi leyo nami ngisonda naye ngujamangweni ile buhlungu bakwethu Boma wami uNkulunkulu aniphisile ngingavumi izithixo zabazali beni zinibuse ngoba sengibona uNkulunkulu. Amen. Athi nazi khona silalela ngoba uvumile lezi kwa ushembe uzoyithatha ngisho nami kodwa sengiqhelile ngiseke eduze ngoba ngazi ukuthi lo phambi kwami uyaguqa ngicela 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 umcelele kulomntwana zami ngithethe lidodwa ngempilo lo uthi unyazi yakuza lithi uthi ufuna ukucela bani bethelele ufuna ukuthethela bani bathi nabo shembe siyathethele uthi ushembe angibuzi ukuthi wena ngithi ufuna ukuthethela bani uthi engane ngikhuluma kuyo ngicela ngithethelele sengihlukumezile kodwa kwakuhlukumeza wami uphumile sengaleni zami ingane zami zokuvala ezinye ziyakhula namakhanda ngoba into engangithi ngenza phezu kwalo mntwana lo mntwana obaleka ozikala ephefumulo. Amen. Uthi wempela wawuthetha imihlaba ngebo iphuma phezu kwalo mntwana ngithi angifuni wazi wantwana hamba esonke hambe ngani zakho umuntu okhuluma naye la uyaphila njalo lo ngamanje uyaphila nkulumo elefile ngokutheni khona ngizonikwana ukuthi sabatheni ngiyakubona umntwana uzathi maphakama uzobabona awona nasekuthi maphakama ukhona hayi yena maphakama ngokuthemba nongakubo sonke naye asona ukuthi le ngane phela shumela izindaba ukuthi izamo manenyanga ayingeni ezulwini kodwa wafa ujamangwe njalo tshela yakho ukuthi awuselele phansi kasane wami ntosi kwamuyile mshumayeli ulele phansi asenamleze ngithi mina msiza uzosizakala naye kufanele ingane zenu nocela inkomo nezimbuzi ushembe ayogeza abantwana bakulayo uthi impela ibona bazosopha impela kunjalo ngicela ukuthi ngicela lo mntwana suka phela umntwana khona sokhuluma athi impela sengizosuka ngithi mina ngilulela isandla siguqe isandla zensizwe awu umntwana kupha avuke umntwana akazi ahlula thatha idubo umntwana mfazi akazi wenzenjani wentombi uyamazi umuntu okanje kanje athi umama esonda naye
umazela ethi ngishumayele ngisengihluphile lo mama manje weshubile kwenzakala ukuthi ngiyankula lesiphiza kwazali isantana ungaphathekali ugadlile kodwa lokhu kufa kusembuqilizile kwengane zakhe indesene nje wena iyona ukuthi intshito ngoba le ayifakayo wena yenza ukuthi umnyama thombe umsebenzi kodwa nje ukula ukuthi ngenzela ukuthi uqinise mntanami uthandaza wena isakezi kale phefumulo amandla sakabi nawo siyasipike shembe ngesakhe kugada uthi thina swazi ukuphela umuntu kodwa thina masesigeziwe siqapha ngoNkulunkulu sithi Nkosi ingane yethu nakuhlaselwa umubi bese nje bayahamba uthi kodwa masingakwazi usondela uNkulunkulu niyashayeka sithendo ubona uthatha ubheka umuntu onjalo bekuhlukumeza maye ucela intethelelo ungathi yabazana yakho uqalingana yathi umshumeli ngicela ukumthethelela mina amen amen lathi cha umthethelela lathi ngamthethelela msho ngamagama ngamthethelela lesi principal ithi ngthethelela nomyeni wakho ngoba nomyeni wakho beke ngimbone nesifuna swini amen sathanda uNkulunkulu sinethemba uthema inkothethelela uzoyingane zakhe avele akhulume ingane zakhe ukuthi ukhohlakele amen yebo thathi ngaya sithini ngokukhula abantwana uze basile amen siyamcelela ngentando ukuthi akumele lo atshele ingane zakhe ayixoxa senze umthakathi uze sile ngane ukuthi yakhule khona amakhaya ushebe uzothetha amacala kulompula obezweni lasemaqadini esicelayo ndeni yethu lethu nomhlaba sizoyicelela sofika Shembe ukuthi Shembe umsa wakho Nkosi sicela ukuthi ungabaqhelisa abasondele ngoba kufanele beyibona abasicelele inkomo zokuthetha amacala abo mayibona Nkosi amen manje abakwazi ukusondela kona ngoba abanye bafuyilwane otiwezwe mkhofu neyimpundu nawonke lo sicela uShembe umusa wakho akayichokoze zonke lezilwane emathuneni lezabahleli nazo mayibona Nkosi amen abavumeli mina amavumeli nezimpundu labazakayo bahlala nazo ethuneni manhlaba amahlaba thinakhaya sonke zona izimpundu zabo ngoba zabahlule efeni bayiphethe besaphila efeni iphethe bona ngoba zona phela seyiflekiso wazo ulusiba izona seyiphethe bona bevuka wena hambele yangani nayi sibeka Shembe uvele ufuna ihlabele imbuzi hawu kanjani uzoyithatha ngise kusomali bamanje zokhayisa kabili kanjani abesikho kwakhulambili mhlawumbe imbuzi kwenziwa yini abantu mabeya kubantu majiya bese bakhalaza okubaba bakhalaza okubaba egcine bezithi hayi balambile yini ngakhuluma ukuthi bakhalaze baboshe babethakala kodwa balambile mawuhlabe umuntu oboshiwe jeni ukusiza ngalo mawuhlabe umuntu ongekho emndeni ukusiza ngalo hayi sonzile umcimbi wakhe ngoba bekhalazela nayo bekhalazela nje inhlambuko bona sebenzayo kanti inkomo nembuzi yani inhlambuko hayi sihlabile sonzile umcimbi hawu owani inhlambuko ayikhulumi mhlawumbe uthi inhlambuko nje wayekuna amakhosikazi omuntu athatha izinto zawo ayigaye ezinto ezingazo wena masomhlabela manje uthi inhlambuko engayikhulumi leyo nto wayenza lona usiza ngani mhlawumbe inkomo nembuzi igebengu amakhwabanzwana ayazi uNkulunkulu ayefike kubo abelumbi bafika kubo basakhe yonke lemishembe kwayivuza eAfrika abelungu bayazi ukuthi abelungu bokubona ngakuzwa uNumani uthi wayesebenza eJardini abelungu balenza isiko kodwa bamtshela umuntu obizwa umuntu ongemna abamtshela uthi mabezowenza isiko bayavuzwe bona baqine matheze eDorothy uzosheshisa uqine sinikeze bamneze nemali bamneze nokudla uthi ngalo suku bona bangena imoto zehloko zabe ejulani mhlawumbe kama ukapha Jameson ubhwale nomuzi uthi ngalo suku uyaxoshwa yena ahamba ekhaya ugeli yona mhlanje nengane encane
senayibiza ngokele boma ukuthi kuzokenza izisebenzi ezayiqilazwa ekishini uthi baxoxe uthi kanjani usuku besizwe ngoba emkhozile wathi akahamba wakhohlwa umesizwe ukumtshela ukuthi akahamba wakina thema sisedeka amatafula abelungu abenza imicimbi udeka amatafula ngisingane encane esandla ngalento lezithuledla lezingane lezi uthi yonke ingane etafuleni nesifundisane nenkolo yakho nayo yonke into uhlale yonke besithandaza bese kusho umthandazo wesibongo salapha ekhaya bese kuyadliwa usuke kunomcimbi basuke bengazi imindeni yabo uthi kanti uzokhwehlela wabuza ukuthi ubani ukhohlele egcini makuyabhekwa hawu ukhona uyena uthi uzolekelela ubona umesizwe egqigqizela yedwa nawe usezongena ekithini wahawulisa wesibani ubaphuma ufuna la wakhala wayesebenzisa wonke wakukhalele ntoni la mina nje hamba kunomcimbi omndeni afuna la lesinye elungihlobo lapha siyazenzela umcimbi namhlanje ngiyobona ingane encane nje etafuleni wonke umuntu kwenza umthandazo wawenza umcimbi ukuthi phela bona akuhlali imbuzi imbuzi zakhe asazi zenze njani kodwa benza umcimbi thina lebizwe namhlanje usengiyabuza ayihlali imbuzi ungena singekho isizathu ayihlali inkomo sibingekho isiko kufanele igcinwe inkomo imbuzi impela iphendula umlotha kumsa umlotha abantu babo ehlabene nabantu wena iphendule ibe insipho yogeza izoni namacala ezolo zabazaleni iphendule impebo yokuxhumana abangaphesheya kwethu nabanganele kwethu inkomo yokugcina isiko manje bawubaba baphela imali bahlaba ukhabelana hayi nami ngeke kulunge ngasahlabi mina indaba sekhaya impumulo isicelo ngoba uthiwa kwesine imindeni mayisakezwa mina ngikhuleka kuhlatshwa behlatshwa kwezwani namhlanje abantu babhadele ethuneni behlatshwe iy'fungo zabo kuba bezele inkomo nembuzi abantu basezulwini baletha uthemba emhlabeni ukuba bazogcina iy'khizi amacala oniwa amadoda ephambi kwendleni engeni ehlanzweni kwenzela uNkulunkulu thathana imbuzi ishathazele amacaleni lezi salukwazi zahamba sonile umuzi wendoda athathana imbuzi ushoneze ngawo ahlawule ngenkomo mayibonkosi mani hlalwe ingakho ebushembe ningayihlabi impahla ningazange ngibikele umsebenzi wayo angisazi ukuthi nombani ama-12 24 nama-24 24 uchaza nangabo nokuthi ningalidli igazi lempahla bathi bona ebhayibhelini isilwane ningalidli igazi lempahla igazi lalo ngoba umphefumulo wesilwane uhlala egazini uma ubona kuchitheka igazi lapha ungagcina ngazobona inyongo ngoba igazi liwuphawu umphefumulo womuntu igazi lempahla noma lesilwane umphefumulo waso lo umphefumulo wasezulwini ukhishiwe uthi awusemhlabeni uzofuna amadoda ingakho impahla inkomo iyigugu emzini wendoda ngoba ingxenye yomndeni mayibonkosi ingxenye yomndeni impahla ingakho okhokho bethu uyigugu ngaphambi wayivuka nzukudla ngafika lezi ngenkomo athi lezi inkomo esefika ngazo sekunyama kanje nabana bekwenze njani noma mangithi lezi futhi emvakiswethu uyigugu impahla eligadile ngoba enye amalungu omndeni iy'nkomo ney'mbuzi mayibonkosi manje angahlali ngala futhi mazoyihlaba uliyela awuthi manje uyinqume Oh, usawuphethe awuzame sona kanini la usiyafunda angifunda ba nithima Ncwadi kaDuteronomy 12 verse 24 ithini kwaye ungalidli ulichithe phansi njengamanzi ungalidli bala 22 awuthethela ngani sonke into ngani Deuteronomy 12 verse 23 ithi kodwa qinisa ungalidli igazi ngokuba igazi linokuphila ngoba igazi liphila lezi kanpho ungabudli ukuphila nenyama
ungalidi ulichithe phansi njengamanga lezotwana emzini yamadoda mawuzoqala inkomo uyibeka kuphi esifayeni kwibhodi elifana nendawo isonga elifana nendawo bese inkomo igwazwe bese inkomo kungangukuthi ayithathwa ngombondo la ekhabeni nungama bese emqaleni ihlinze inkomo kuthi igazi uphakamisa umquba imboze uthwala imboze ngenhlabathi ngizodlala umfake umboze ngenhlabathi ngobani ukuphila usegazini uthembe ndikeleni imbuzi nje yenjani lentwa ayihambe iyohlatshelwa empuleni ihambe namanzi hlatshelwa bani empuleni inkuba yethixo sabophile namhlanje sithole kanzima ushembuzakeli kale mphefumulo ukuthi sobakele nawe sowuvumile ukuthi lolu hambo lokuthetha amacala ekhale mphefumulo nami ngiyawusondeza umndeni wakithi iba nesibindile ngwakithi ungajahi ukuthi uyohlabelani ngoba abantu okufanele ngabe babehlatshelwe emandulo abazange baze banalo badliwe izingulube emandulo abahlatshelanga bagcina sebeletha umkhonto egcekeni babhubhe okhokho ababeyinzalo yabo wahamba wazibeka mazibheka izimpi bakhohlwa bona bafunga belo nje ey'bongo zakini zisho zonke iy'bongo zakini iy'dobhe kodwa bekho nabo khokho bokuqala abayindabuko yesibongo zabo uthi ushembe ukufa kuqhamuka kuwo labo khokhokazi ababegane bona beyomalukazana emandulo abekho ney'ngane ababengumethe eziswini azikho ezinye zayithathwa ziqothwa amakhosi njengoba kukhona inkosi yesizwe nje kanjinje hlezi nabo bakanjinje babekhipha izwi ley'ndaba ezitha okhokho babo bethi zonke iy'ngane eziyimbungu azibulawe uthathwe umashuma uthathwe amashile yokwenza iy'ntelezi kuphele impi uzwe khali lezo y'ngane zonke zivubula konkosi zithi thina zalwanga senziwe iy'ntelezi konkosi zikhulile lezo y'ngane zibonakala umnyazi phezulu ey'khipha emhosheni lapha ezanazo zamaxhegu nezalwazi zihambe y'khupha amanzi zibizo lesibona ukuthi inhlalakahle iyobakhona elizweni kwethu kusho ngithi nakini wena la ufuna into zakho yilungu wonke umuntu mayehlangana nomatshela ekhale bekhuluma mayethukisa hlangana empotheni zobika into zamayilungu iziphi into zakho ufuna yilungu nezinto wena wafuna nezinto enhlaleni wona izinto zabazali bakho into efica uphile egcekeni ka mayingasalungi ibona benza ukuthi ingalungi akunanto wena ngizufunda lokho kwakho akolo kwakho ibona abakunikeza inhlanhla ukufunda khona uzokwazi ukuphatha nemfuyo yabo usufundile abantu basinele bengafundile basimamiswa yibona thina sinikwa yibona konke esinako uma bengasafuni futhi ukunika behleli nalo ethubeni uzothatha kofuna ukuthi uphumele kumajimanje yanikeza ukalusifa ukhande ingakho uhlala esaleni nje uzumndeni uzuqala ndawo nomfanyana unohlaba njalo umfana simazi ekhanda inkomo nga-15 leza wondla nazi ithixo zey'fungo ey'khona egcekeni mayisehambile usewubuhlungu akasekho phela behlaba ngoba ngibeyigcina imbandela leni komajini mayisehambile ingane zakazezileyo sekufanele ziyihlalelele sezohlatshwe engaleni buka abantu lapho ekhale mphefumulo sizobacelela ukuthi abavume amacala abo ushembe ungumthetheleli mayibongozi ngicela ukudlulisa izwi belinye okuningi sokudlulisa emini abantu siyacela ukuthi bagcwele ungezi kale mphefumulo uze ukudlula ukuthi hayi ngizenkonzeni yaseseni ngizodlula kuyakithi emini noma ngedolobheni cha akuziwe esontweni la kuziwe empuleni la kuyothethwa khona amacala isesigodlweni awazi ukuthi imindeni yakho ingena nini noma uqala nini uNkulunkulu ukuphuma masofike eyombulula imindeni yakho empileni uyaphuma uphambana nawo uma ungumshumayeli ungathi ngizoqala ekhaya emphefumulweni ngizofika cha uma ungumshumayeli ungumshumayeli onyazi hayi ithembe liphethwe kwena awuthi ithembe liphathele unyazi tshela insizwa nje uyithembile seyiphelele mangekho umhlambululo manje abahlambulelo
uthi ngicela ungadeli namhlanje ngeke kana ethempelini ekhala emphefumulo uhambe uhlanga bawulazi ithumbu liqhubukani lomndeni wakini lokuqala ufika lo muzi wanomba akubona amakhono amaNazaretha umhlaba wonke bathethe emakhulume bonke abantu abaphathiswe imindeni sikushwa izinto ikhulume nathi masikhuluma bathethe emakhulume nafu kakushunyela inzinzi zapo kakushunyela lokhu akwenza ukuthi nokuqoda siwenze sikwenziswa yini ilabo bantu esayikhuluma indaba yabo lana khuluma indaba yabo inhlabathi mayibonkosi khuluma ngenhlabathi ngeke kufihle sishiwe ungalinge nje uthani mhlawumbe ngoyisuku ufika kufikazana ujathulo cha lesi sikhungo asibeke la emakadini ushena simelele umsebenzi wakhe ngeke ufike epapa japo udayisa ice cream udayisa ingubo ufika abantu bekudala epapa japo ufike la ekhanda kuyicathulo unuka ikukhu khanda icathulo ufike udayisa amagwini ngoba indawo yicathulo especially ufika kanto abantu ngeke ufike danso eholo lomphakathi ufika danso ingakho nimhlangana ngemaholo uthole sebexabana ngoba ayikho ngiloze lapha indawo uyidansela njalo egrand idlala ibhola nomirapha nalapha ke lo muzi uNkulunkulu awuguqula awuze esikhumbuze wathi sekhaya emphefumulo ukhulunywa ngenhlabathi ukhulunywa ngemphefumulo ingakho ushebe ikhaya lemphefumulo mayibongosi ngeke wena ungakike mawubona ukuthi sekuyakuhlula ngokulandela uNkulunkulu uNkulunkulu hamba umhlaba wonke ngabantu abazokhapha amen kodwa wesiqiniseko ukuthi balandela uNkulunkulu abakini sebeyamlandela uNkulunkulu ungahambi wedwa futhi wesiqiniseko ukuthi uma uhamba nabo abahambi ney'mfene zabo abahambi bexabana bethukana ubizana ngenhlamba la emva kwakho uthi ushembe kulolonke ukhula esikhuluma ngalo la ekhaya emphefumulo lo sizo liphethe umuntu nalo lonke into yokuqala efanele izwe wonke umuntu ozwile ukuthi akahlangane nozalo lwakhe aniphume nozalo lwakhe leludaba lalapha ekhaya emphefumulo ababiyele okokuqala ukuthi khona umpula engutholile ezweni lasemaqadini obekwe ushembe kwikhaya emphefumulo lapho kuba khona amacala emphefumulo asihambeni nabakithi bangamnawo uphinde watshela sambeni nabakithi owesabisukuma nabazwayo niqale nithetha amacala mayibonkosi yababikele okokuqala babikele okwesibili kungani ususicala kuwe kungathi sekuphanda ngendima besedawo sesizwe emgwaqeni nawe bantu uhambe ekhaya emphefumulo uthetha amacala awusasikeni ngani nozifani bani bese kuthuke ushembe babikela babini ngizobilela unjani ngoba ibona abahlupha abathakathaka cha ngeke besakwenza lutho mazophuma ekhaya emphefumulo futhi akhodloza bazolitshontsha amanga lawo abantu bakini masobangenisa ekhaya emphefumulo ngeke babanuke kuphela udodilwayo akhodloza bangantshontsha mase bephethe ushembe abantu sebagezile banamandla ngeke bathethile wena mashini noma wethu uganga ngana abantu beke bafike la sibabuze somana hayi uqale lapha kumajiya ukeze ngazi umuntu ukeze beyihlekise ukeze uthe asiye ekhaya emphefumulo futhi siwatshele amajongo ukuthi uhamba la kamajiya ukeze umajiya akeze athi umuntu basekhaya emphefumulo kushunyanga kusangoma usekhaya emphefumulo hamba ubatshele ukuthi akeze ngoba usuhamba wena lelikhaya afike umuntu afanele abesilithi wamzobacela wobacela bathatha basapha babe bangena nini hayi ngiye kumajiya uthi angifike bacela bala ekhaya emphefumulo uqinisile unyanga nosangomajiya uyazi imphefumulo ngoba banayo inhlanhla yokubona ukuthi imphefumulo yenkomo ushembe thuneni amen awazi ukubona inkinga abakwazi yenza lo hamba kwamemele hayi sidala udala ngawe lo usaphumelelena Aja uja ngokwelekela mongabe umthunye umndeni wakho asithi uzukwelekela vele ushembushiwa kwathi ukubefunda la ekhaya emphefumulo ubeqinisile mayithi la ekhaya emphefumulo amen kodwa musuyithupho ukuyena wena umtshela uzana nithetha amaqala umndeni uyothi mase
umndeni masegeziwe ushemba bese eyikhulula ekhaya emgcini amasiko ukuyimwele egcileni mayibonga Nkosi hayi ubuyele uzoqiniseka ufuna ukuhamba omnyama ungiyelo njani mhlalunda ayikho yonke le ithipho zasemhlabeni abantu basebegeza ushembe baphendula babe ngamathongo lokuthiwa zingilozi babe ngabantu bese befundisa ukulunga ngoba sebelungile bayalungisa ushembe lapha ekhaya phezulu kodwa abantu abangalungile laphuma lazashona bengakwenzanga ukulungela kodwa masebekoko uNkulunkulu abakutha abageza ubahlalisa esikoleni sokulunga bafundisa ukulunga nani loyilunga manene wethu amandla emayikhona nitholele isithokazi ke isifuzazana imbuzi engakakhwelwa eseyiqinile kodwa usungakwazi ukwenzimbeleko ingane kuyanusa ukuthi zamani phela abantwana benkosi ukuthungatha nifune zesintu mangavumi phela amen ngeke balifundise sitshela bona hayi wena olifumela bona awazange uvuma izwi lokulunga vumani bosiyavuma kuthiwa bavuma amaselesele noqambo nofezela namabili namakhubalo kuthiwa wavume bona baphume sebeyobethela ekhaya sebeyoyiqinisa lelikhaya kuthiwa baphuthula bayifaka egazini manje udlela beyivuma ayikuse emthandeni yabo mase befike bevuka nayo thina bese kuthiwa thina siwele khona futhi seyikodle zomajiya bese uzohlambulula lekhaya ephiyezi ephuyavuma wayibethela ngenyongo lento uzohlambulula ukuthi ugeza izandla singadlali moshemba nkosi amen la eNazaretha twaswa amen ngomuso twaswa eNazaretha phela inkolo yasezulwini akutwaswa kodwa la eNazaretha ushembe uyabethula amen abesegeza imphefumulo hayi kwa amen ikoma zelahla la eNazaretha mayibonga Nkosi imphefumulo nabo bavumele ethuneni bayelinda abantu beqamba mama bethu asabe sobagezela ikwam cha abathi silele ekhaya imphefumulo isicelo ushemba sethuli ikwam thina siyavuma ukuzethula mayibonga Nkosi bese besithi inkomo-ke uthi sigeze yonke imphefumulo ababeyibulala ngeyikwam bese kugezwa bona leyo mbuzi yokuqala sithuma ngawo ushembe sithi shembe siyakuthuma amagumba amane ethuna esibongo esiphethe impilo yami sicela ubakuthe Nkosi abantu abangana kwazi uze nawe ekhaya emphefumulo uzobadiliza lezo ithixo Nkosi ubashumele bakikazi bayizizwe lasezulwini bavume Nkosi ukathi ithixo bese abageze bahlambulula Nkosi ezweni nomhlaba imbuzi yokuqala wonke umuntu mayibonga Nkosi amanye ngabi khona chaza ukuthi ithongo lakho lisahleli phakathi emabilini ekujuleni kosizi into edingeka kuwena uma unjalo inhliziyo ephelele uphuma uhambe yonke imizi kaShembe uyosebenza uthandaze ngenhliziyo Inkosi longisebenza ngicela ithukuthuku zami ziphenduke zibe inkomo yogeza imbenyama yibonga Nkosi yakhe emazweni akini hambani basebenza ngenhliziyo ephelele hayi koqoqa indaba mawusebenza futhi awuthandazi ukumemeza njengathi wahlohlo uthandaza ngenhliziyo mawuthandaza ngenhliziyo imthandaza lapha ekhaya miningi nangomunye wabo izono zami zambile kunezimele ukhala umuntu wakini kaza utshela wena ukuthi nami uthola usizi inqaye zona zami eziningi engangeno ezikanda lami ngethula ubani phela wena wangethula usho njalo nje nayi ingane impilo emhlabeni sinethele ukuthi sizoba izithombo zabazambethu sonke amacala mase sikhulile amen ngivuna abantu awu3 hayi
isivumo sebandla osivuma eParadise uvumela abazali bakho mayonkosi ngoba nabathola ithuba lokuvuma uyazi ukuthi uNkulunkulu mengaze lithwa ngesho ngakazenza uNkulunkulu athi thulani ngizavuma zokwenza baphume singathatha ikhwama lesifale mase phuma bona sibenze amaphoyisa bevuma singabaleka hambe shayisa imoto la bavuma ngempimbo yethu nangenhliziyo zethu bavuma izwi lasezulwini ngoba izwi lasezulwini likhulunywa eParadise lana iseParadise yonyazwezulu uma sivuma izwi likhulunywa la eluphila mayonkosi wenze ngoba akona kwakho wabo wena kasula wena ngesikhathi uthi uvuma isivumo sasezulwini uyalulela kuyaphuma uve egazini lakhe lomphefumulo bese phuma kuwe bantwana bakhe basezulwini ngicela ukuma la bese ngivulela indaba ezithu ukuthi abingelele ukuze amezwe amakhosi awahlalele ey'hlalweni zabo abingelele ngendaba ezitha asuke ilizwe lakubo ngicela ngiphuthise imbhobho ngizwile ukuthi uhamba yedwa ngabe sifike izinduna yakho nethuba siyaxolisa-ke indaba ezitha selizoqonda ngqo kwezulwini indaba ezitha amen ekhaya phefumulo ngisuka eMsinga kwaMajozi ngihamba namakhosi akithi ngizothi lapha ekhaya lo phefumulo ngicela bonke engihleli phezu kwakho ukuthi kugezeke ngisazosondela eduze koMajiya ngizwe ukuthi kuzogezeka kanjani. Amen. Siyabonga abantwana bakhe basezulwini nakundaba ezitha siyambongela. Namakhosi akubo ngiyacabanga yahalalisa ukuthi zeli indodana isibili. Siyathemba abantwana benkosi njengoba umhlangano omkhulu useJudiya size la ekhaya emphefumulo ngoba sithunywe emndeni yethu. Amen. Sicela uShemba sibe ngawo sekunene sakhe eJudiya asibone nale mthwalo esizoyithula. Inkosi futhi sizlayo. Socela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo sekhulu namashumi ayishagalolunye. Socela umshumayeli uNdlovu oseceleni kwami asohola ngalehlabelelo bese uthi ingwevu yakithi bangishumaya bani Ushabalala asicela isibusiso uNkulunkulu. Inkosi isikuqaba ngcwele. Ya bangikhathele ya bangikhathele ya bangikhathele ya lelo lize alidingeloso
iyohlala